Yoram Tibasiimwa n'umushomesa mukuru munonga wizira kahumura aizire kandi nabyo utegeka akabizamu ubu utakize charite yajya kukanushanga kandi ko cyamana witebe yakatara nanyaranya ntego twagatimba ibyahenderire bit twakwakira chairman wewe munonga so tujya kwa tugamashonga stars zimwe na zimwe na munonga izukwatara ba Kirinju eje ndware ya corona erigire kwija amakuru agabanze kushora kangereka ngo abantu obucweka buri kurenga kinana hari igano bwa babende bafa ahabwe ndwareji bakabari ba Kirinju nuko byatandikira biri video bidari kubahereze kavuza gumaniza hinduka ngo nabatari ba Kirinju nkabagaruye ibine ndware zindi nabone bafa ikibagambira shonga ba Kirinju no kugira ngo ubo baka abamwe umyaka ejo babine endwara ezirumuka pressure ezirumuka diabetes ezigabwaza weekend inje immunity yabo ninga zamazire ubutafaro bwabo bwo mberamani so eriye kije batembera obafa ejo shikaletero ba Kirinju bwo babwinje umunonga urede bakabino bwo babyahengera nk'ubwo bubundi so nibyo turagambe ho hati na lockdown ejo hegerireho uko yaba affectingira kire kara twikize dija kwata y'amasumu paka tutandikira ahanshonga yo kubuza of course uri Kirinju tukaba cyamana wa Kirinju mu ihanga riyona utari Kirinju. How have you been affected by COVID imwinka ba Kirinju? webare munonga mutebekana saba program eji kandi nashimira kureba ngo nyesire kwije mu studio nanye kumuriza ba Kirinju bagenzi banje mbweno nkoko kukimanya endwareje ya COVID-19 ekija aho naho tutadeteka tekiri mbweno abantu bona bahurukana abantu abatona bakuru bahurukana habura owahumuriza mugenzi we konka mbweno yenda kusima President Museveni ahabo kugira ahabo kureba kuringuruza hari ahabo kuba ngo wakigambira ndwareji isira abantu bengi ba Kirinju nangwa n'abatari ba Kirinju mu mahanga mengi konka we akakirebera hari yagira tinga hatege ndwara katutanke kugerinda kare ukira etakatwishire nuko karimi akuturuho ahabo kuba kumbere imwabazyo mbere ni intera baci abantu banje ba Kirinju umuhango na munonga ba Western Region kubabuza ukwe byemerere biti bya nanke bya corona virus tina ngambire nguhine warwire ekirwareki hine owafire aho kirwareki yes abantu nabafa ahabwa ngo kutwiya kureba bwanyuma ahabukuru n'endware zindi Yes. konka mbwenu itwe nkaba Kirinju wakigambire endwara ko yagire kwija yashanga tutakine mani ba Kirinju kuchwana ugamba barwara nanke ndware z'imitima barwara endwara ezenkororo barwara za pressure barwara shukari barwara mbwenu izo nizo ndwara zabo mbwenu atkwizire nanka corona virus cyatutinsa munonga kandi twagezaho ngabebembezi ba Kirinju kureba ngo twahabura ba Kirinju aba no manyambwenu socially na nanka economically ba Kirinju nubakira abengi abumucyaro especially abatine za pension nabiha nubakira kureba ngo abana babo abene batabona babo bahara babo nubo baba nanka nubo baba supporting nani babahereza ubuyambi ubwiro ubu abatabona bayitwabo bahara bayitwabo nabo bakakwatirwa za Kampala za mahanga kwa bakora Yes. ubuhwezo bwabura mbwenu situation nari embera yabakirinjwa bamwe umbyaro tunungi aho kubara kasente ko kubasa kusupportinga abana bene za orphans zino manyambwenu ito bakirinju tukira kugira abishukuru bengi abatukurebera abasigirweho abatabana bitu n'abahara bitu abafire no manyandwazi kabanyingi so mbwenu eje niyo nankembera eyumucyaro Emwe numuramo bwahati
hariho sakagire mu lockdown hariho nkani nabo uko muri shema actually ibicweka byakita gatoko ari umusigazi w'imyaka 3 naha akarwara indwara itaritegereziwe kurunjwa nke kwatira n'urukizi so yaza hansi yargaho nango umukazi w'umwe yamusigaho na ubwije azogo umusigazi muyijukuru wo mukikuru nagambireho nawe ngani mbuza akasente kabo ka sage uba babana bakabona ningati bakabona nebya bintu arabamwa gukurebera rogo muyijukuru urukizi rwagenzire then ate nareberana umukikuru go nagaruka reberana nabishukuriza kambuza akasente ka sage yawe gutuba akarebere ninyenda kutura muri kuri ka video yako ninyanga tubona twatandikira tugambire kono bakikareta because ni amyangu ebicweke byinji kakabani kijamo ndisha tandikira sente za sage katubanze twareba video yo mukikoro cyagambira akasente ako na yakabona wo cyakubira nayo ndakakoresa Nyokuteri ihanganye nakurundo ino moyo go gonga ngugu nkwisa magara cyinshi gino nza kugenda takariro abihanganye kutera bizikuru bange abana bandi tugenda hamwe nibanye tutkazi kwataga nabanda batahibita bayo abo kuri bindara bakaje kugamba cyo kwa kuzakujana janze basa kuyambaza kwa kuzubona zikakuyambira ziza zanyamba ingura mukama na nyamba kuko kugigamba ni nasamba ne yatayuka ni nubundu kunyoba nubundu kunyota ko kindi kujagoza guru mwenda guguswari kinki ina murimbi kwa ngoro utsaka twaba na atayo ntundu kunyota ngumbe ni ndebe byose binoje kuno tegeye tifu cyemfu mwana wo kuba wakuzireza kwenda kuko cyero cyo kukushika ni urwo munsi abandi bazi najya ko banyuko bakazari basuye ko nabatatenku mutsarwa yategeye tifu no wakora kasya amberezo nanangwa abari umunsi kuko itonde cyo kukushika ni ranga kujya abandi guhaza abandi tokore wate na kiti ucheza kutene cyane kimuka n'abantu nukuturutiki oyo n'indwara zabukure ziri kuteganiza manonga amaguru sinigende kintira agamaguru ngengo ngenda yewe bakugenda mwana amaguru yanjye ngwaga ibe nagenda naheza ukundi inti ari nsibo mu kitabo mpaka izo barengere ni kigomo mu iskuru wanje narebe matoka azkwata gansi nyokuteri ihanganye ubwo no mukikuru akasente gutaka kakwataga kandi we yagira ngo udakwetaga kinje nigaware namureba taro cyamane cyakwetaga akasente ake cyakendera wakireba katuza akasente ka sage abikikwana bakatunga hateno bahi kandi ibiro bya lockdown ebinikija ninga ora munonga utebeganisa program ngwe ntati wahika hantuma yabakirinju ukawugo unareba nanka video mbwenu abantu obwahati ejinanka ekirware cya covid-19 kitakizire mu Uganda harimo za districts nkaga ni 5 iyi nkaga ni 5 izabintu zitunga kasimaka ubarire munasheme y'umukikuru gwa hakuruka konka mbwenu entekateka zikazabiriho okushomeswa kwabereho mu districts na sub counties kugira ngo abantu bona ab'imyaka 8 no kugarukuruguru batunga kasimaka umuhanga riyona entekateka zikazabireho kandi kakani kadafutanka no mwako gugwempiha mwene kuruga umukwezi kukubanza kwika okwamukaga nangwitwe international council abagurusi n'abakikuru kantwenda ngo ihanga riyona bayihara nanka myaka nkaga nanka nkebera cyagero kucyugamba kusya kugarukuruguru konka government yashanga itine sente twashanga ngo nabone baguza bananka n'abahweru hamahanga gaheru kureba ngo akasenta kana bakahereza mbwenu ekiranke cyakizire hakabaho buzo hakabaho challenges istweta challenges narubuzo seji yayemerezwa aza okwemerezwa
tukugira ngo sente zikazitaro ukwemerezwa kukarugira aha zo kweta standard operations procedures no manya abaguzi n'abakikuru abantu batunge sentezi babeno bazitungira banke moyonka bakweta Nutaka batajigambira izina kongana post bank post bank hati kibaye bakora habe hariho paying centers iz'abantu bagenda bakashashurira aho sentezi babeno bagenda bavuga kimotoka cyabo cya bullion iki kutwara sente abagurusi n'abakikuru bareta identity card zabo bakitumura nko mu kimotoka ekyo babahereza sente konka bari ya sente emwe mbwene iki ekirwire nko kukimanya ekirukwata abantu babara hamwe government katina kugira ngo kubaragumze muri beta abantu abakubata hamwe kubashashura ekirwire iki basa kubatahamu kandi inkabakiri two kubare abatine nanka batine mani kibahuhure bafu so mbwe government yayemerezaho nuko tubere nkito nkaba bembezwa abantu kugira ngo mbwe nanka procedures bazitiriho nito kimotoka kije cyemeraho umuntu agume nanka bazumurunyere konka bakwehereza distance kukorombanka hati nangwa nkahani nyine ne baro hinandikire president kandi yangarukamu principal private secretary yangarukamu yagira ngo yes ebitwabihereza minister wanyu atese n'abananka n'aba post bank bateho buryo kureba ngo ikintu cyakorwa na hati nicyo kikuza gukorwa obwa hati mwabazyo ngambere na permanent secretary wa ministry ya gender labor and social development ahituru kwizira omuturi kugira ngo already bahandikire ba district task forces na national task force ngo bateho buryo ba arranging rero mbwene sentezi bazirete bazwashashuri kandi nibaza kubashashura permanent secretary ngize ngo basa kubashashura mu cyo kabiri ezo kwezi zimyezi 3 yuko banza bagarika babashashura izindi myezi 3 ukwezi kwa mukaga ibirashatu na kimwe ebiro 13 bitaka kiri abo kwa kubika sentezi takazikozese nimboja kuzigara mu treasury mbwene jini ya arrangementerho abakwikuru n'abagurusi n'bajya kutusasira ahabo kuba kandi ubuntu bobwire ubaka ibintu bende sentezi ahabo kuba akasenta kuba kutunga kakabeni kabayamba kugura ubuntu buci sabuni no nanka na parafini n'ibindi bice nkebi kandi ko mkwikuru kuyagamba kugura utubasi otkuba bisa program ni simuka twatayesa chairman wa Kirinju umihanga riyona Kirinju kurugerera kiragiro chensi yona bakabe mbatandikira ha myaka nkaga konka ka center ka government ko kugira ngo bikajya ngo utene sente ziri kumara bakatira ha myaka 9 then bahanguhize imyanya yibabe bakaherezamo ubu myaka ya beri yahansi bakambaherezaho bacha I think by then bakambachikoresa pilot study kubanza bareba nkaza gukora kata nkaza kugira kata bita imyaka 9 na bachi because twaza kureba nitureba ngo Uganda life expectancy ya abakazi no bari kutukizaho no bari kwirira nkaga ne 5 onkara bo tuba kugihika kurungi abashati by'umuri nkaga ne 2 aho nkaga na gumwe so wate kari 9 I think percent ne beri inche munonga don't you think it should be revised because abantu mu Uganda hanuya abakwirwa batandika gukora nahiza campus emyaka 23 atandika gukora ine myaka 28 aho futungo murumo kugira ngo no murumo akora kigumire kugira ngo batandika gukora ine 28 na myaka 50 kiriyo nokora abalomba saving and NSSF no bace munonga so real abantu ku saving akwabona ko kutari kurungi ahakuza kwikira myaka kaga natine ka sente kandi ine responsibilities don't you think eje myaka ine kuzahansi by all means kugira ngo yishimire kuzahansi yishimire kubonegera kimwe hansi kuko nanagambire mbwene covering n'abantu b'imyaka nkaga kugarera nka kutungu konka government ketoraganise ngugo mwaka kubara atandikiye nabe imyaka 9 bareba ngo babashashuraje ka akasente karebeka umwaka ugurkwija bakendeze bazari inshanju na inshanju n'etano umwaka ugurkwija baze ahansi
so that myaka eshatu kuno yangu ibintu bigumire biranka bitine shonga myaka eshatu eri kwija tukabire buri muntu wene w'imyaka nkaga no garuguru akabire nashashu akasente n'ubutukagambaho nkaheruka kakurwa busero bw'amayanja government ekeri yo gumane yongeraho ubumbero ko checking ke takongiro yo gumanya ikija yatandika kongeraho because n'ubuturukagamba tkayo parliament neitwe bananka ba bembezi ba Kirinju tukata government ha pressure twagira itwe aba bantu abananka bakutuyamba abakuruga heru tubakubasa kutahisende zawo zonka itwe inka government tini kitiriwe kandi mwahire mshoro mwabe mukiruba nangu mshoro nayo tukahere nati ntwereza mwe nati ntwereza mbwene baka government keturaganise ngo nabo nabaza kutaho icweke kikuraho kureba ngo umuntu wenda yatunga kandi ecyo na hati na nyuma w'iki bikiri mu parliament aba members ba parliament abo kuba nabo nki ba affectinga abo kuba batatungira kakasente kahereza abantu mu cyaro kuba kuje mu cyaro akaruru kafata konka na abantu abo kikuna abo gurusi tuzakubashabiriza kureba ngo nito twabaho so mbwe nabo bari no bakirwanaho kureba ngo government yaronde sente zo kutopinga ubwo hata nababahazinga ubwo hati figures think azimanyire kunka nyuma y'ikumbindinga mana permanent secretary yajyanwe no bakironda billion abira mukaga ezo kongera no manyise pa individual every network yari every network kandi ore yangu every network ne sente nje munonga tukabire ntwe nanguzi zeyongere nankeji tinkwenda kugamba munonga abana ibazi bitu bitabakinya bono nabahereza categories konka abakukira yahansi nabahereza imitwaro mushanju za Uganda mbweno burukwezi abakureka hansi imwe babahebera network network mbweno no reba difference eroho of course think wasa comparing na Kenya abokuba economy yabo economy yabo netchera konka nabona tukize nanka so many times so ntwenda enka kutubya ko ntugamba ntwenda kutera umuranga government mengo eti mamani erebe ngo bakirinju na nabo bakateyamba batwongera hananka ahasentezi ngaheruka hari kiteka teko mukakiko ka parliament aka agenda bakugira ngo nimwe mwenda babaje cyo mwishengero konka ibintu bitarahendere nabyo heavy of course government nayo iteka basakora yonka netaga mu bitongore aronka za CSOs izakubene zijiyambaho arho I mean even individuals no base individual kan kama utagerereka nko kuba yirukangera abantu bakora itakahunga naki timanya ai government egirire mu cyo kingonziyo hino ku NGOs zo zirigiye zikaba yambamo yes webere munonga NGOs betikana zo zitiriwe nangwa netwe nka kanso yanjye National Council for Older Persons twine bitongore ebitari bya government ebikutuyamba aronka help age international mwami bitature ya kurebera mugisha bitature araho yura Uganda reach the aged egenetu yamba araho nebindi rotam rotam ne yamba abagurusa bakikuru muri jinja na buikwe na rukigoku ebyo bituyambire nibabahaka sente ninga abo nabatiyamba mbintu bingi mbwene nk'abagurusi n'abakikura abo rotam yekere gukora ne ekarundana nanka bakikuru n'abagurusi yabato mu bibina ati nabekora nanka za nanka kuruka nkebibo kunanka kuganke mcheka mwene nkenshaho ezukurwa nanko mbirere naki isenteze bakiguze ibintu ebyo bihamwa kasente ebishari byabakirinju nija kushaba ibyo birabeho so mbwenu ibintu nkebi nabatuyamba muza seminars workshops no manya bwera abagurusi n'abakikuru nabo nibenda kushomesibwa mbwenu nk'iki kirwara cya coronavirus ayikizira kikabiri ncyenda na ngu organizations nari nkitwe na councils naziha zirebe ngo zashomesa abantu nkabo abagurusi nore hata abuce kirwara kutaza hamwe kuzaha radio kuzaha nanka TV nkato ahindi kureba ngo abakikuru n'abagurusi abato abashomesa okuba ratwaze
kirwareki nimanga bakutureba abone binji munonga nimanga Emile Kemigisha ariyo natureba umwami Joseph Mugisha bitatura nabandi you must be watching cause utobanye nabareba wagamba hanshonga ya workshops izo workshops nizibayamba because nimangu kinji na munonga abakungu ba government bazumu international conferences basayininga protocols zo kuza kurebera zo kuza kongera gukora amagaraga abantu bakuzire kugakora kurungi bakora binji munonga batombe ko kwikano yabora kubiteko umunkora ariho conferences nyinji munonga arezimbaze kubone bishara byazuntu tujya kubereba biru kurabaho conferences naki bari kushitama mu bakagamba inshonga nunji munonga bakanoshaka kwija kunu yaha ground ibintu tibukutebwa mu nkora kuko nibikereza ngo tukiriza tuza kubikora nko kubukuza hansi kanoshate biru gukorwa biti ushikire kuba mbwenuka I think African protocol semina yiwabiro muri wentibi twatur kumwe yes aro protocol yiwasaningire rights z'abantu abakuru n'abantu abakuru yes nguzitebu mu nkora konka up to now tukiriyo struggling mu government mbwene government tinkumanya yano kugira ibintu bingi government igenda mpora bintu bindi nkibi konkeze protocols izikuba ziri izikwata abantu abakuru izikwata international nanka organizations izikwata nanka mahanga mengi government kweza ku signing dirkan hazaho processes indijo babanza baza kwishomese nanka nkaito abaguruso n'abakuru abakiri kwata babanza baza gukora nanke biragira ibindi kwirahindura umberagira ibi kugira ngo byatibekaniswa byakana neberagira ibyananke bihangiye domestication domestication yes so mbwena mwe nicyo batakurakira kubikora konka yine byakozwe kugira ngo nibayamba numureba are we moving forward ninga numutambara numugendo misho ninga murahamwe tugenda misho tugenda mpora agona gomazima ntugenda mpora misho konka ebintu bituyambire abo kwa kuza mu conferences nkezi no shanga mu ebintu bingi no comparinga amahanga gano kugara kutwaza o comparinga imwahimuri o comparinga mbwene ogerageranse imwe mutwahikahi hariya twaheza nkahi konka tushangire ngo Uganda protocols tukukira kuzinyikira munonga ukoze cyane kuburize iki ihanga kare sotho most of the protocols zaba Kirinju bakaziteka karu mu nkora nizigendo misho tubakoma kuteze bishani ko turiyo tureba aha nanka haswi nibateko mu nkora ibintu bigendo misho Lesotho tukiro mbintu byinji munonga actually mu majetari sutu tukiro mbintu byinji byentasiya population capacity ibintu byinji munonga but ebintu bino babiteko mu nkora bitambira tugiye ngo kizo no buteba saninga no willingness niyo tutin mbene mu amyaka hangoroshemye kucyetegereza ibintu byo naguza kubikora cyetenga resources both human na financial resources itugamba ko in a population of 2.5 million I think nubache munonga kandi bene oil yes mbweno akasenta ko kwihayo bareba ngo abantu babona bake bakabarira karanka kakora ibintu byabo konga ticyo cyonka nacyo nabebembezi babona no shanga kandi tinkubeha nibakira ko nanka kugenda ho munonga kureba ngo eba signinga byakora konga implementation omanyene banende senti mushatiwe government rimuru kucashura emitware netweka deri ala kuzumuri ibindi kukushanga ngo hariho ebitakwita nubaba bitirara baju konka tukugira ngo nubebwa bijya kubikora okay dingumanya eberebi abantu namunonga batwene bakora bamwe bakataha bataratahire basharwe imishara imbera yabambi no turigire abantu bamwe barigire bakajya ngo ngo NSSF gira kasenta ke yatwereza as of now NSSF kine monopoly yo kubika sente z'abakozi abatarukora na bitongore bya government nangwa ngo barigire bajya ngo tugire na alternative bundi apart from NSSF ngo shanga umuntu n'ujye tinyenda kubiko then ushange bajya ngo tubasa kwereza hamara kugira ikintu cyabo
iyo geno thought ahanshonga yo kubikira nyesi yani social protection na mnonga mbwenu manya nogira ngo buto yakorra bukuru right from the beginning shemereye kushomesa abana beitu bishukuru beitu kugira ngo batandike kugira kantu akabata harbaju kugumana ba savinga kureba ngo babashikire bakuzire bashikire nka ahindi bine cyabatambira kundi kuzahanshonga yananka ya NSSF isisentize NSSF zine tuzabo as NSSF niza abantu abazi savingiri bakamabazo mwiniwe nogera ngo kikiri nagira ngo nagumana inkubisi akasente kanje akanika kuna nakuzire kuna nakenze ninkihayo rero na ikabwirwa kihayo utingaha utirebera giye bitakukiza ngo kihayo ningira ngo NSSF nubatekwa kwikirizaga nananka nabasebaza na aba bakunanka bakubikayo kugira ngo wowe nubo wire kuba noba nubika ngo unyensya kikagira cyakuyamba ngwe ntati nikiyamba ki abantu baza kwitwa corona virus rero NSSF ngo yine baragira bitakwinduka kina hamurabi niki bitakwinduka bazo muri kiko bahindure abukwa bene board iri kumanaging ibyo lo ni tutukuzuka nanke baragira nitukubikora kandi kwasa kubihindura mbaja ngo they are bound by the act of parliament so parliament ni yine kugira ki yahinduka parliament already nyonywa zimbe ni kireba bari no ba pressurizing ngo ibiragiro babihindure abantu batunga akasente kabo no ya parliament harimo abajukirwa baba workers bo bari no ba pressurizing munonga nangwa haruna nekiragiro kibari no bakora icyo kukiza kukinura kimwe permanently tabwa corona virus cyonga kugira ngo abantu bahikarwa hagati imyaka nka 85 batunga yakasente kabo minimum access ndebere cyarwo mukakira nibena ngo batunga yakasente kabo bakore kare ba investing kare buko ko wakuzira wakiza imyaka 5 investment ne nampora konga ko kubukina imyaka 80 kushikari yana 5 aho ejo niyo nanka nubuko bukina mani kakwasa gukora ibintu bingi mwene my opinion hari National Social Security Fund ni nyenda ngo management shitame bahindure nabo abukiri kwataho bahindure biragiro abantu beitu batakaitwa njara batakaitwa coronavirus bese nde bakisigaho babaherezeho ecweka ikiraba yambe aba bantu twagaruka nshonga yabakirinje no kubateganisibwe COVID-19 nabatambara batwiha lockdown nebaho bakirinje abinje of course abamwe tubakuvuga ngo nshonga ya misho ninga amaguru kuko mukiri ya gambiro ya mwe nganga shashanga takabasa kuvuga no gwaine motoka hino ndijara muvuge private cars kemerezwa abinje no bakoresa border kugira ngo nizibasika kandi nezana no hard to reach areas nakasente kazo tukagumere borders tizashikirizwa kweka abantu bamumbanta bukwerarikerana bakirinje n'abarema ukuba tunga ubuherezo bakwembera nako kuzuma rwaro kugira kanta ko bagura hariya na no I mean how are they surviving ejo neshonga nkuru munonga wagireta neshonga nkuru munonga abo kuba ikigambo cya transport cy'abantu abaguruse special abarwirize ndwara twatwazigambireho ezizi mitima eziza agakoko kananga kasilimu nanka za shukari nebindi kigumire kibagumire sigumire nibagenda abandi bahereza abananka obusente bakuba bene babuhereza abandi ba boda umwe tubakuzubisya mbwene kintu kiriki okuyanga mbweno district task forces zikastire honanka oburyo kugira konkezo nabantu barwire munonga kugira ngo bakwereza ambulance kurete kutumwirwaro konkeze ndwari za butosha hachiriko nanga challenge ya mani bukuba abagurusi n'abakikuraba naba abandi abarwire tine ntamburiro nyonya ngakuza kwijaha
dusabira uruso wa RDC mweshi yuko hano ine maili 10 kwanza kuza kugenda kwa RDC ukatunga urusare ukagaruka kashi wakayota yes these are challenges konka mbwenu mukuru wihangagizire muturi umurutaro abantu bona ntuteka kurwanira hamwe urutaro abo kuba urutaro turi kurwana bwace kandi urutaro kureba ngo hariho urutaro hariho abakufera umurutaro hariho abo kukira umurutaro mbwenu hariho ubuzu bw'abantu aba bakuzire kuza kuronda imbazi yabo nanko mu marwaro ahebe bitandikire actually taka bitandikire hariho aho mukikuru warebishira bakumutera imboko bakugira ngo no murogo things are funny uko mu Rwampara ari umusigazi ubarigire kwato imyaka 21 akahamba umukikuru imyaka 5 uko mu ruku no actually wa Rwampara no shawa kita bakaba barabashatu babisabisiranye nabo bakitanye nabo barukwenda itaka ubu umusigazi wahambira umukikuru imyaka 5 we no wakumi district tukareba ho umusigazi we nateranye n'enkuru mu matemba ariko umutera ariko umukora kubimunonga akarugura ariko umukora kubimunonga abantu kabati bakinjuka mu cyumba rabumba ibintu bwangiye twakirinje ubonka nangwa hariho na nebizo bindi domestic violence for example nanka obutabanguko omaka tuburu kwata bakirinje ubonka no kwata nabandi konka mbweni nyewe ningambira bakirinje na specifically as examples zina hereza nezabakirinje mbweni bakirinje abakubasa kubano bandeba ningira ngo tukino umuntu gw'amani ubwo kwegesa ubwo kugunjura watabana bitu na bishukuru bitu kubagarira mu emicwe ukareba no aha social media hariho nanka kashana kabushenye ko wareba uwo mukikuru kumkwata bakamutere kiboko mutabana akamutera kiboko no nanka no mukamwana ngwabo ko bashara na roga natekatekwa ngo nagutaro hame natekatekwa ngo naroga ecaro cyone nyonka kireba chansasa munonga examples zoni zo warete har Rwampara nkagamba na chairman nanka wabo habo kuba tuine International Council for All the Persons tuino mukago na Law Council nanka Uganda Law Society kugira ngo batuhereze batongande tutakubaha sente iba kweta pro bono services kandi bakikiriza nuko cases zindi neza nanka criminal cases konga criminal cases no bora government ni prosecuting konkitwe aba lawyers bitu aba kuba twine ni babahereza amagezi bakwatarana babahereza amagezi kureba ngo imishango nkejo ya nanka ya twagisi hatiyaf onangwa in case ya nanka ya guru ubwo mujukuru watire nyine nkuru na afichi banja bakamsharimya imyaka mshanju already yagira mucyo imyaka mshanju kandi bakamushara kuyagira umukoti yikiriza ngo bakamutera kukumpereza kibore cy'imyaka mshanju yejo mbweno aba Rwampara umushango guri umukoti already Rwampara bari guri umukoti wabushenye umushango kiri umukoti wabandi biciyongera kuba what should be done nicyo kintu kubanishwa because umuntu umusigazi nagutora twagambira nabwo nibije ko yongera tindi na bimbi wakambe basa kwija ko yongera koza binemirimo kuko twagambira mu babinjirwa mirumo abandi akasente bakashazira amasiko gona gaza kuzaha kibanja ikishe ishe yakerwa kumbaganisa ninga yambaganisa kuko hatari kwenda naza kumwita ngo arge ngo atware bintu abo kuba abamuntu bajya bitogo hargariyara barinzire ngo faryari bakatware bintu ago namazima mbweno kimwe of course ekingu zagamba preventing agonga cyo bacyaroho nanga provision y'ikintu abantu abagurisa n'abakikuru bashemereye kuhandika wiro nari oboragwa kare batakafiri batakabise ahabo kuba abana aba barukubiba nanka bayishebona banyinabo kandi iki cyona numanya ntiteka kugararaho ubuteka kugararaho ubuteka abana tubakuze kuruga hansi nibamanya icyo gukora numanya ubwakare kutabire batatitwe na bashyonkuritwe bakabagire komi
bakaba bagire komi nyicuru mushitamaho abayishiye kurimbwa n'abasho babaganirira babatebeza ibintu kubyabere bigenda babateraho babagambira amateka g'icyaro community okuri kugenda mbwene ibyo kubyahurira abana ko bagira mu mashomero babategateka ngo kushomoka kwa magezi agokurwa mu class ngo nibyo byonga konka hakiroho culture nanka values izikubura so ni intera government umurango haza nangwa ecyo kiri mu ministry yitumu gender labor and social development mbwene ba community development officers bananka ba chairpersons nanka political system yona eshumirire kugaruka inyuma ekareba ngo yataho engenderwaho ingendo tinkumanyisa constitution ni manyisa regulations and okuzakwasa korwa policies kureba ngo abana bagarumbuteka abana ba respecting abisheho nabanye nabo ba respecting ebintu kubiye bigenda so that everything is put in order cyo cyonka kikuza gukora na nabana bo benyini especially ngaba abakiro batabara kunyeta chumire kubegiso gukora they have to work tukugira kusiba zananka ahaza matatu kusiba hasumwe zizindi zananka za WhatsApp riri ibintu byona bikagenda ku chumire kubegiso gukora probably one issue abana betu mbone kaba bagira hero it is unfortunate nanka kwagira ikirwareki abandi omahanga gandi gabagaro hat kunanka kiwano ogamba violence nanka domestic violence neza kuba kwibi abo ko bagarukiri tubine mirumu akasente bakagato munyonyo bagaruka abuko bakabatekeka tekiri hata baza kuza kushara kibanja rero bitane nabishebu bitane nabanyirabo nyenda kuterera government umuranga habeho nanka entekateke yabaho kugira ngo abantu nkabo babate bagere kuba ukubija ashikirara cyakwiriho babatahi babata tutandike kubashomesa imirimo yenanka skills izananka ibimikono nabihayi bakwasa kwihaka se koko basikono batwegitaho tugumire tutayise chairman wabakirinje umwihanga riyona Canon Yoram Tibasiimwa kandi tatugamba nshonga z'abakirinje bakirinje bano baraba mu umbwire obwa lockdown ubu akutwesera keshere ko muri nyakuri rukiga president yatiro kugira ngo tugeze ku Rwanda sendwara ya coronavirus yatugambira binje bano baraba ukubata kubasa ukuba umwe batakitunga mbazi yabo of course wa diabetes toka basa kumarizo bawotetire kakatwa ko tatungire mbazi gwabo bamwe barondo bafa silent redo da silent voices abo kubagambirana bake ungana cyo twaretera chairman wabakinije umihanga yo ngo agamba bizwe maybe abo kutekebera jiro mu nkora bakarondo baka special permits zo kuhereza abakirinjwe ziri express anytime kugira ngo hari atungire kizubu bagirayo bamutwara kutari kubanza kandi kutambura 20 km munazo RDC umuntu ari kubimunonga because aho these non communicable diseases nga pressure na nabiha tibukuraraka nikiteraho nawe ushanga yabi emergency eryaho erikweta gwetyo ninga kubakabasa kondo kubaye bisya hihi na munonge nshonga yembaze byo kubagitunga twagamba nakasente kaba kaseja kuba tuyeno batunga chairman yahabura kubakabasa kugira uko bakora bi chairman turukwirira kuhendera ibibuzo nkabiri cyo kubanza kiri habanyishengero bariya abantu tubacifa munonga birebi abo kubi byamagara bikaterera abantu bakazara munonga hagati ya kinana na nkenkumi ibiraho konke bireba wa family planning abantu no bazara kuke kandi abo nabo kuzara bita mwe tubakizara tubakirekerezana mu kuzara naki de amarire kuko tubakenda kuzara kandi abantu tubacifa munonga so hari projection yo kugira ngo generation ya kinana ku 52 iragira abakirinje binje munonga iragira abakirinje binje munonga kukera abaruhu bwa hati kandi abantu babakorera iminyetera abera imikiye kugira ngo abantu bire bintu bazara baki nyota takazara abani kuba nabashatu konka mukama yangere nimbabazi tikwenda kurenga harba nanye hireyo so noreba that's less than a half of actually it's a third yabi yazira so aba bana bakubamba korera bari bakubamba korritu ikube nabashatu abitata ya sigere so timumanya ujangu nice kine kubana ikikorwa kutebekanisa zaba abantu ubwa ahabwanye cyakare rero ko raheze utugabe nanshonga where there is need
yo kugira ngo mugire ba MPs, because I understand hariho inteka ejo yarabira no mu kaciko ka Ministry of Gender yarenkagamba bona Honorable Peace Mutuzo yagira ngo bakiganireho mu kaciko ka Parliament aka Ministry aka Agenda Labor and Social Development. So kutebekaniza ba Kirinju inyete ya hati ba Kirinju what needs to be done, then and how justification ninga hari nshonga bwa kimwe kugira ba MP yo mwishengero. Icyo kubanza ngo twatwagambire buto neyokora bukuru. Right from the beginning yenda kwabura abantu abona abakiri gukora bakine imirimo kureba ngo batanka kusavinga kasenti abo kuba wawota icyo yabikire tushimire ku expecting ngo ine cyo kujya kutunga bwanyuma. You must save yaba National Social Security Fund nari eba omitongo ribindi abo kwa Parliament yune debating akureba yaba National Social Security Fund ni yishimire kubane gumane ne nankane ne bikisi nzabakozi yonka nari habeho na organizations zindi izibakubasa kubika sintezo zikazikozesage zikagira amago. Ecya kabiri government ishimire kutekateka munonga aro kitese cyabe cyari mu Parliament echa insurance y'abantu bona. Yes. Y'abantu natarakwenda twantwenda kuba tujabahurira umuzumu nteka kugira nanka insurance Health insurance. Yes. Yakubasa kuyamba abantu nkito twakuziri. Notonere abakuru bonga even n'abatona wono barwara konka mbwe habeho nanka health insurance haza ejo buri muntu wena contributing buri muntu wena kine nanka amagara haba organization of course abe mishara nabo bashara mishara konkana nabo abatine mishara ntubasa kutahuriyo ubutwakubasa contributing omunanka national insurance health insurance jabo kuba ababe mishara bakukore mishara nabaki ya government public service nabaki kandi abari mu informal sector abari mu nanko mbitongo ebinyi nibo bingi bwena habeho buryo Parliament eteho buryo kureba ngo abantu ngabo nabo organizations nkezo za contributinga ahananka ha health insurance so that nyensia health insurance egi ikabenetu yamba obwire bwebishikirizo nkebi ibya coronavirus. Ecya kabiri ekiwanyusya abagurusi n'abakikuru Nimwenda representation no mwishengero. Twenda representation no mwishengero. Ekicu tukakitandika 2016 butwaza mu office tukataya isa president Museveni niwe yabiri guest of honor. Nawe ni Kirinju. Nawe ni Kirinju. Abo kuba imyaka yasya nsanzwe nenga tinshanyu netano. Nsanzwe netano na yene myaka mikuru kandi nangwa tukasayisinga ngo abinanka petron witu. Kashatiwe umuntu wanyashimire kubafa. Bueno akikiriza ngo tugire nanka tugire representation mu Parliament. Icyo kubanza tukugira ngo nabo ko abantu bona nabo bene special interest groups nazo zine nanka representation konka kikiri abakuzo mu Parliament bakaye batesa hanshonga za nanka za constituencies zabo nuko noja kumbuzo tubishikandi Parliament akahivire mu abagurusi benye washinyeho mu kanwa twaka watesi zanga abo kubakuza tubagamba abantu abakuru nibagamba ha constituencies zabo kubona niyo barazije mbwe nito twenda kuba specific nito twatugira mu Parliament tugambe aha bintu ebikwatine n'abagurusi n'abakikuru mbwe ngo kunejaha nkagambirire nanka abagurusi n'abakikuru nicyo tukwera ngo tukuru mu Parliament. Okay. Ecya kabiri beshi obwo gira ngo bijukuru beitu aba yuse myete ezo mu Parliament etese ubwenge kanite tubwine kare twabatiremu nito tubatureka tukazo mu Parliament abacyara kana bacyara beitu
kana bahara beitu kabari mu parliament ebirema nabyo kabiri mu parliament mbone itwe batizubiraje whatever mbone ni to special interest groups into representing no manya nanka bagurusi umuyanga bo nanka bamyaka ngakusya kandi wakigambaje abuko bahati nanka amagaraga yongire ebya heresi biyongere kubaji abagurusi nibaza kuba binyi nabo kwikuru kuba binyi yes at present there are 1.7 million emune mutwaro nshanje umuyanga riyona whatever mbwe nabo bona nibetengwa kuteka tekerwa okay abantu abakurenga miliyoni n'imutwaro shanju nubo chairman ari kwebembera yajya kuko abantu abintu burema aha mubiri bari kujwekerwa ngo nabakirinju bajwekerwe umwishengero bite cyo cyarabiro mu kaciko I think aka finance kamaze kukirabaho barebera financial implications babahereza na certificate igenda yamaze kushyikiriza shayo na cyakiziro mu parliament we hope parliamentarians baza kukirabiyo amakaro karaze kwija I think 26 this could be too late for you to change we can only wait and see akire kitwa hwayonanye nangu osiburo mu dakika kemwe bit haro messages well ogune Emily Kemish I think no wagambira o country director wa help age yagira ngo there is need for task forces to prioritize older persons in distribution of foods yayango bambaga byo kuriya abantu abakirinju babanze babarebe mu baba considering first babarebe nk'icyo mugasho munonga kugira ngo abene bo babanza kuhereza abantu no bakwija bwanyuma ndukuyagamba ati Emily Kemisha turukuhendera hereza abakirinju na rawine ka mask safety measures za gundi kandi bahumurize because some of them are being stigmatized bari babateka aka corona yijani mu murabanze kufa corona yabanze ni so byo ko babahumurize mu dakika nkemwe then nabageze banje bije bakora mbwene we bari munonga Kemiche kiyagamba n'amazima nyonye nkanka ni ngawushenyi district already nkatunga yo kuriya kurga hari task force ya district nabihereza abagurusa n'abakikuru ijo kumbere ni intera baciya persons banje abamwe to barabifireho konka abamwe bagira ngo abagurusa n'abakikuru bari mu cyaro tubine nshonga konka kandi na task force ishimire kubafu na munonga kuba obubusabu noreba akasimo kawo tubarakatungiri tubine nakasente ko gurisa bunije yuko nabo abo ko kayona ishimire kubine nanka aho kunabera yes mbwenu ntaka hendire nyenda ngo nyapiringi nshabe national task force nka Kemicho kuyanagamba eshimere kunanka kufa aha special interest groups abagurusi abakikuru na nabo abakate yamba kubahereza ibyo kurya nk'abandi ko abantu bagera district task forces nazo abantu abo ziba considering nangwa kundi bushenyi yo bakakikoraje kuba ibintu babitwara mu LCs babisya LC1 na nabagurusi n'abakikuru nabo batungiroko wareba abo kwa nabo kuba ko aha district kuza kubihe uko bitwara umunanko mu cyaro wo tarkwebasa ticyorobi konka task force nazo shemere kubanza bafaho ninyenda ngo nkore appeal aba Ministry of Gender Labor and Social Development kwatanise na nanka na Ministry of Finance kureba ngo bashashure sente za nanka za seji kwezi kwa mukaga kutaka hwiri akasentako kayambe abantu abakuru abakiko n'abagurusa ekindi national social security fund ehereza abantu abakozi bako advance cyane kureba ngo nabo akasentako kaba yamba ombwiro bobi government eteho nank insurance twakagambira kwa health insurance kureba ngo abantu bwanyuma bine cyo bakora mbwenu tinkwa nakutina tinsa abagurusi n'abakikuru konka abashomere ibintu ibi nibagira ngo abantu babire imyaka kugaha myaka nkaga kuryari nkaga na mwenda nibabasa kufa ahabo bukuru pasenti 3 no kutoka mukaga hatariho kindi ekibiro sharuire yafa bwa bukuru 3.6%. abantu emitwaro kurgaha ananga ahamyaka nshanje kusikana inshanje na mwenda pasenti y'abantu abakwasa kufa ahabo bukuru ni pasenti 8. Dere mbwe nabo abakurenza myaka 9 ingwa nakabatina tinisi pasenti 15 no bafa ahubwo ebi tukugira ngo ninyi nabiyegambira byonka
biri mu studies research eshomesiwe na mbere nimbishoma abantu abakugu bakamababe mbwene umukwendera nyenda kutera umuranga ba Kirinju abakikuru n'abagurusi kureba ngwendo waregi already mwagimanyiro okwer kwat neraba omunanka omunyindo eraba omukanwa eraba erabo omwe mbwenu president nko kwagambire yenda kubatera umuranga ngo mujware masks mujware besh masks muri nyankore ntuzezaki mwene abataka kuchega ngo masks masks mwene yo kutangira bwo cinjire nyindo nemeno obwendo obukucinjire nyindo nakanwa kureba ngo tata hamwuko koko ndwe onawo mu ngaro wano burka eshimere kugira akajerikani akokurira ngo umwana wo mu ngaro kandi ekindi reka kwikahina mugenzi tonsemberera mu ruganda utampika hi mugenzi wawe urenga utiya kwikahi mwe wari munonga nyenda kubendeza okukirage virus mugerinde rero mbwenu tugira amagara marungi bwanyu we bari munonga chairman wa Kirinju umwihanga riyona umwami Yoram Tibasiimwa tantugamba shonga za Kirinju no kubateganisibwe mu coronavirus no kubakubasa korabo mukira kakwerarikereza bakiriya bahurire ne government ikirekora nitwe kabantu ebitwikire twaza kumura for now program kashonshoreke ko kaza kuhendera handi yedide nyakahangura program nekigumizamo ntakurataho Patrick Kabaterine Nugures arukutereze frembe yebye mizanga